Doktor Spinov, vodič kroz kontrolu medija za diktatore. Vi gledate specijalni vodič kroz zloupotrebu medija za obračun sa svima koji misle drugačije od vas. Šta se događa? Šefe, imamo problem. Naša lažna medijska stvarnost je ugrožena. Istina je počela da se probija, ne znamo koliko dugo ćemo moći da je zadržavamo. Dosta više o problemima! Hoću rešenje! Naši naučnici imaju nešto što bi moglo da pomogne. U maglini NX793A otkriven je gigantski vorteks laži. Šta? To je generator svih laži u kosmosu. Ako uspete da ovladate njime... Shvatam! Laž će zavladati svemirom i konačna pobeda će biti naša! Ovaj svemirski brod radi po principu beskrajnog spinovanja. Što više lažete, to brže idete. Uz malo napora, tamo ste za mesec dana. 10, 9, 8, 7, 6... Ej ti, stvari! 4, 3, 2, 1... BDP 5%, BDP 6%, BDP 7%, BDP 8%, BDP 9%! Stigli smo na odredište. Konačno! Vorteks laži! Budite oprezni, šefe. Ako dotaknete vorteks, laž će potrti laž i naš svet iluzije nestaće u katastrofi. Ma šta on zna? Moram prići bliže!